گفتگو شروع کرنے لگا جی میں بالکل توجہ سائیں ول کر لینی ویسے بھی میں گل ذہن چ رکھیا جی اے وہ لوگ نے اے وہ ہستیاں نے اگے آ جان تے پیشوا نے پیچھے آ جان تے پشت بنا نے میں سائیاں دا چہرہ تکنا ہے اگر جہدے دل چ گل اتر جائے وہ بندہ ہاتھ بلند کر لوے ورنہ لاہور لاہور ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ جملوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بچوں کا کھیل نہیں زہرا کے بابا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر چیز کی قیمت ہے جنت کی کوئی قیمت ہے سنو گے نبی پاک دا فرمان سنو گے ہاتھ بلند کرو گے ہاتھ اٹھاؤ گے آقا نے فرمایا جنت کی قیمت ہے لا الہ بولو ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ ایک بار بیٹھے لا الہ اب ہاتھ اٹھانا ہے فقیر کا ساتھ دینا ہے لا الہ الا اللہ اچھی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ قبلہ عالم لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ارے اسماعیل صفی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہاتھ اٹھائے گا جس کو ماں نے سکھایا ہے اور مرشد نے سکھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے بولو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اگلا جملہ لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں آدم صفی اللہ کے صفی میں نکتہ ہے لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں نوح نجی اللہ میں نکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ میں نکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ میں نکتے ہیں اب دیکھوں گا کس کی بلندی کہاں تک جاتی ہے لا الہ الا اللہ میں بھی نکتہ نہیں محمد رسول اللہ میں نکتہ ہے پھر ہاتھ اٹھا کے بول لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اوہ شکر ادا کرو تیرے ہمسائے میں ہے تیرے ہمسائے میں چائنا دنیا میں چھا گیا معاشی حالات کی وجہ سے لیکن 20 شہروں کو تالے لگ گئے کیوں جو اسلام سے ٹکراتا ہے بابا جی قبلہ میں آپ کو قدمت ہاتھ رکھے کس بات کا انہوں نے انکار کیا جو پردے میں بی بی گئی اس کا مذاق اڑا دیا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا مذاق اڑایا اب کیڑے نکل رہے ہیں منہ سے کیڑے نہ نکلتے اگر زبان پر کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد سونے دے قدمہ دے حضرہ کے میرے برادر بتانا خوش آمد آدھی نہیں آ بابا جی نال ویسے بھی بڑا دلی پیارے بابا جی تو جان دے اس گل میں تن من بھی قربان کر دیا لیکن جیڑی امت پچھلی امتوں سے چلے جاؤ ہر نبی دی امت جو کلمہ پڑھتی سی نا جیڑی رات میں برائی کرتی سی سویرے دن چڑھن تو پہلے وہ دے متھے تے لکھا جاتا تھا یہ اس نے کیا ہے یہ اس نے کیا ہے یہ اس نے کیا جو صبح کو کرتے شام کو پکڑے جاتے پیشانیوں پہ لکھا جاتا یہ صرف فلاں گناہ کیا ہے کئی لوگوں کی شکلیں بدل جاتی مجھ میں تو ہر برائی ہے آپ کی تو بات نہیں میں کر رہا میرے متھے تے کیوں نہیں لکھا میرے میں ہر برائی ہے بڑے ایپی پاپی گناہگار میرے ماتھے پہ کیوں نہیں لکھا اس لیے میرے لبوں پر ہے لا الہ ہاتھوں کے بولی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ آخری جملہ سائیاں کو دعا جانی ہے بابا جی درویش خدا حافظ بابا جی صوفی محمد امین قادری سرکار دامت برکات قدسیہ کرو دعا لے کے میں جملہ دینا چاہنا بھائی جان جملہ دینا چاہنا سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ کیمرہ بھائی اس بندے کا ہاتھ کیچ کر جو میرا دوست بیٹھا ہے یا میرا بھائی کھڑا ہے کس کا ہاتھ بلند ہے اے جملے پر سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ مفسرہ قاریہ جناب سیدہ زہرا
पुकार उठेगी ज़बान ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। सोने दी बारगाह ते लजपाला दी बारगाह दा सहारा लेके जुमला देना चाहना। साइयां दा पता की फरमान है, जड़ा जिंदगी भर आखेगा ना आका जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, हजूर फरमाते ने क़यामत वाले दिन असीं भी कह देंगे ऐ मेरा। तेरा दिल करे ते हाथों के बोली ज़हरा दे बाबा फरमा देन, जड़ा क़यामत वाले दिन जड़ा जिंदगी भर आखेगा सोनिया मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, हजूर फरमाते ने असीं भी कह देंगे ऐ मेरा ए ओ मेरा ऐ मेरा। हाथ उठा के बोल ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर 5 फरवरी मैं हजूर एक करारदाद है मेरी ताड़ी मौजूदगी बिल्कुल झंडे उठाओ। मैनू भी दावत दी गई एक जगह पे 250-300 बंदे के खाने का इंतजाम, असा तस्वीर बनाई कश्मीर का सारा झंडा रखा, देगा का छोटा गोश्त खादा, उतो कस्टर्ड खादा, नाल गाजर हलवा खादा, सब चाय पीती, कश्मीर की गबात की, वो अपने घर में अपने घर मैं उसे करारदाद जुमला पेश कर सोने साइयां दी मौजूदगी इत्थे भी करना चाहना। कोई नाथ खान होवे, कोई नकीब होवे, कोई खतीब होवे, भावें कैमरामैन होवे ते भावें ऐ सौदा होवे ते भावें कोई ऐस पूरी वर्कर होवे, सनी ब्रेड गोल्ड विच काम करदा होवे या दूसरी विच काम करदा, जिथे भी काम करदा होवे, जिथे भी जिस सौदे दा बंदा बैठा है, कुछ ना करो कश्मीर वास्ते। एक दिन की आमदन जिहड़ी है ना 5 फरवरी दी वो कश्मीर नूं दे दे। हर बंदा अपनी आमदन दे देगा तो फिर कश्मीर की वादियों से आवाज आज तक छुपी नहीं। एक ही रिश्ता है ला इलाहा। बस एक बार हाथ चुक के कह दो, मैं माइक में ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले। बाबा जी मेरी आवाज बड़े थापड़े के जरिए मैं फौजी जवाना तक, पाकिस्तान के फौजी जवाना तक पहुंचाना चाहना। अफवाज पाकिस्तान को सलाम। आज गुलामान मुस्तफा कोट लखपत अरे हमदर्द चौक से आवाज उठेगी, इनके जरिए जाएगी कहां तक? हाथ नीचे नहीं। ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले। तूने बड़ा सताया, तूने बड़ा सताया, तूने खून बहाया, तूने बड़ा सताया, तूने खून बहाया। हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, कश्मीर भी लेंगे, दिल्ली भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे, दिल्ली भी लेंगे। ओए मोदी सुन ले, ओए मोदी सुन ले, तेरा बाप भी सुन ले, तेरा बाप भी सुन ले। ये वतन तेरा, ये रिश्ता तेरा, ये नाता तेरा, जो कश्मीर के जो साथ रहेगा। जोर से बोलो, जो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह।